تماشاوان دلال بخلق كنويا برنامج واشنطن دنباش جوا هميارة لهر درك وهلما تماشا دكن ام هوي دكن كو جيان لغور دلبابا تماشاوان دلال امي بهفته جي بويرن جرينج لأمريكا وسرانسر أمريكا جوا شروع بكن كا واشنطن چته خبردان چته گوتی بیش کرن روجا و امریکی چنه مبارا شروع بکن بگمان جبر کو ایرو بریدم که کن بریاره که نو ج ربری بایدن درکتی لسر نخوشی کرونا اما به بیاره مجاره دست بکن و که هون زارن دش هفته بولی دش ام دبیجین چوا جوریا آوایا دلتا یا نخوشی کووید 19 ده هفتهن بوری ده بلزو بزی لأمریکا بلاد به و اوجی ترسا و فکارا کاردستان امریکی مزنتر دکه ربریه بایدن مزنتر دکه کو او نخوشی جارا قدم به سکریک مزن دردکی مزن لأمریکا ل ایرو ربریه بایدن بریاره که پیشنیاز کری ستاند و دبیجه کسین کو درزین واکسینن مدرنا و واکسینن فایزر بایونتک فایزر لخدانه او دو دوزن کو بر لخدانه نها جبست مهانه ایلونه و دست بکه او کس و بکنبن دوزه سسیان و کی هزکر بوستر شات جرات بیجین یعنی به درباز بونا دمه باندورا واکسینان هندکترد به gemdi به و به هاتنا جوریا دلتا جی کو مبرج چند جرا گوتو جی کرونا یا نورمال زوتر لزگینتر بلاdı به و کوجرتره yani metersidar خطرتره لو ما جناها بريار در كبجره بريار بايدن کو kesin ki دو واکسین لخدانه ادی yani 8 ماه پشتی درباز بونا واکسینان که اوجد به 20 مهانه ایلونه و ادی گل هم ولاتین امریکی رونشتوان امریکین قانونی و بکاربن واکسینا سسیان لخه بدن او جبو واکسینن مدرنا و واکسینن فایزر و وکی تزانین جانسون جی کمپانیه امریکا او دما او واکسین در کتبو گلک هیوی دا بوجی برکو تنه یک جار مروف لخاد دا نه دو جار وکی یندن لی پرسکریکن کو وک کمپانیه روبرو ما بو ام بیجین هنک گلیو گازنجا هنک گرانیا یانجه نرخه و واکسینه کم کربو نهاله کابلستان ساخلمیه یان امریکا دی بیجین هین لی کلینن وان بردوان بکه که جانسون جی تخن و چارچوبه و لیسته yanına جبر کوهین پزانین آگاهی دستوانده زلالی تونه یک بریار بدن گلو تیشته که وها جبو جانسون جی هبه yanına ل جبو دو واکسینن سرکی که گل امریکا تن خبرتاندن تن کار آنین بیسته مها پیشیامه ده و ادی در واکسین کردن و دست بکه جوخه هفته بوری حکومت امریکا بریار دا بکو کسی اینکو سیستم وانیه براوانیه لوازم ضعیفن و کسی اینکو نکار بدن وان نکار شر دیجی ویروس بکه نخوشیم وها بکه ماف جوان راحت بودایی کو او دوزا سوسیان لخه بدن لانها او بریار نکن نها بری ساعتك لواشنطن درکت و هنج نویه مدیا امریکین ها هدیه دست بیوه که داخفه او دهله کو امریکیان کو دخوازن واکسینا سوسیا لخوا بدن ین کو مدرنا و فایزر لخوا دانه نها دکانن واکسینا سیجی لخوا بدن ل بگمان او جهنک پرسکرک به جواتا نامنتوی رتینه و بیجه رخصتنا ساخلمیه جهانی WHO رتینه چون WHO بیجه هین بشه که پر مزینی جهانی هین دوزا یکی نبریه به نهایت واکسین کردن کرونا لور گلک بلاوی هون بسا دوزا سیه دکن او نه اخلاقیه او نه هزر کردن کسندنه یعنی نه خمخارنا گلندنه جبرکو پیشی بله هر کس آوایی که
ام بیشن قبول کری دا واکسین لخبته پشتی هنگی هون دو فکره رامانا یانجی هزرا دوزا سیه بکن ل yani lo jibari ki belatan İsrail ji yek jibana İsrail yek ji minaken serketi yani vaksinin nedane tehditin li cihane le İsrail ji dest pekri bu ku veki vaksina derziya hezkar yani booster le hemratiya xabde ulu Türkiye ji doza seye çare te dayin hatta bir ku vaksina Çiniye o sport bijin heza vaksine Çin'i gelek davaze le murab dikare beje ku yani navber Arabia Ameriki o cihane civata namlı TV tabii ki rekhsna saklimiye cihane WHO hanek raqbunek hashbunek ve haj heye ku çima Amerika despe peyvajoya vaksin kırına sise andike dema praniye cihan hin derziya yekel khanedaya murab dikare beje yani Kompaniyen Ameriki, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer. Amerika dibêje kompaniyen me me gelek pere xerç kiriye û me hazirî xwe kiriye û em bixwe didin cîhanê ji vekî bîrabe di hefteyê borî de jî me gotibû hikûmeta Amerîkî gelek awayekî mezin vaksîn jî dişîne welatên cur be curiyên cîhanê wekî alîkarî bepere ew jî dibêje mafî me ye ku em gelê xwe biparêzin civaka xwe biparêzin lê tevî ku em behsa doza sisiya dikin beşekî mezin Amerîka hîn jî vaksîn li xwe nadin hîn jî dibêjin tiştek wiha tune ye ew jî tim tirsa heyî zindî dihêle ku ew nexweşî derbasîkere ji kesan derbasî kesên din dibe dema tu xwe vaksînekî tu xwe neparêzî ez çi bikim ji vala ya hinek tirsên ji wiha jî hene li Amerîka jî taybetî di ast pêketina korona û taybetî jî awaya delta di nav kesên ku vaksîn li xwe nedane derzê li xwe nedane gelek bilindtir e û taybetî jî eyaletên stanên ku bi rêveberiya Partiya Komarî ne li wan dera gelek awayekî mezin e mirov dikare bêje ev pirskirêk ku em tim dubarê dikin tim tînin bîrave hîn divê rewşê de jî berdewam dibe lê Amerîkî ne hazirî dikin ku li meha pêşiya me vaksîna sê li xwe bidin mirov dikare siyaseta navxweyî ji bi wî awayî bi kurtahî bêje lê wekî li her derê cîhanê li Amerîka jî erdhêja ku bi bûyerên li Efganistanê çêdibin li vê derê jî ev erdhêj çêdibe di dome ji ber ku rojava Amerîkî wekî her derê cîhanê Efganistanê televizyonên serekî kabdestên hikûmetê opozisyon kongres saziyên ramyarî yani think tank ew hemî behsa Efganistanê dikin û pir rexneyên giran li Serokê Amerîka Joe Biden dikin ku çima Amerîka xistiye wî rewşî Biden dibêje bixwe ew şerê li Efganistanê 20 sal e êdî em nikarin saetek jî li wir bimînin ji ber ku gelek zêde mane Biden pêr derketibû pêş bîra giştî ji aliyê xwe ve hinek nêrîna xwe bi gerde parvekir ka ev çi difikre ew dibêje min tiştekî şaş nekiriye biryarên ku min dane rastin ji ber ku ez naxwazim bibim yek ji van serokan ku şerê li Efganistanê bidomînim ez dixwazim bibim serokek ku dawî li şerê Efganistanê tîne ji ber ku erka ku çûyîna Efganistanê hatiye temamkirin hatiye bi serketî hatiye dawîkirin ew jî şikandina El-Qaide bû kuştina Osama Bin Laden bû û me ew her du jî pek anî Osama Bin Laden hate kuştin û El-Qaide jî hate lavaz kirin loma jî sedem nemabû ku em li vê derê bimînin û Biden dibêje Biden tim digo temaşevanê de hefteyên berê de jî tim digo 300,000 leşkerên artêşa Efganî heye hene me çekên pir mezin dane wan çekên pêşketî û firokên wan hene helîkopterên wan hene ew dikarin berevaniyê welatê xwe bikin eger hez dikin ew dikarin bikin û êdî dem borîye ku em wekî Amerîka herin şerê xelkê din em şerê wan bikin ew dem borîye divê her kes şerê xwe bike
و بلا افغانی جی ولات خو بپارزن هفتین بورد جی گوتنا وی ابو سکنا وی ابو کو بترخا چک لشکر پره درفت علاوه افغانیان هنه کو خو بپارزن و بايدن دما خفي جي جرقدن او تش ببير انين كو افغاني اف بجاريا افغانيانه برواني لبلات خو نكرن برخوان ندان چون ولات تسلیمی افغانیا طالبان کرن جبر وی که کس نکاره واشنگتن توانبار بکه جبر کو وان چیز دسته وان هات کریه گر افغانی بخواستن آزادی خو دبه پیشی طالبان بگرتنه لما جی بریاره کو من دایه بریاره که راسته از به پیگیری لپشت و بریاره دسکنن جبر کو بریاره که راست بو yani Biden bir avaydı fikrete başlamanın delal yani de beje de aliyeme de xilati tüneye o Biden her vaxtı beje ev briyar ev peyman ji aliye seroki bere Donald Trump hatiye dayin Donald Trump ev peyman greda o ne briyaraviye le ev buxaji ve briyara de domine ji berku ev hevbire ku de Amerika ji Afganistan'a derkebe de beje eğer em jibur der nekevin mecbur der neketa çudu bu de bir نه او دم افغانستان دمه که هری باشه جبو طالبان کو اریش خو بکه شر بکه اپراسیون خو بردوام بکه اگر ام وگا به جبه در ناکبن واته او کو عمل ور چن مهندن دمن درج بملین کو برسی با وان اریشانا بدن دم افغانان خازن شر خو بکن افغانان خازن برات خو بپارزن چما عمل ور بملین بو سبروجه که ندیار عمل بدره بملین و ام لشکرین امریکی قیز والله امریکی بدن کشتن پر امریکی بدن خرج کردن لما جی بریار او بریار راست بو کو ام جبر در کبن ل بایدن yani Biden باور دکه کو وان هر تشت پیدوی کرنه ل افغانی بخوا حکومت افغانی او پس پراحت او پس آلیکاری پروژه نکاری بو به باشی برسی و داخوازن گل بدایه کسن کو افغانستان رو بدبن جوخا اشرف غانی جی پاراخوا جی رخنیان دگرج واشنگتن کو رببریه وی دزی برتل پراخارن نه خدمتکاری نه برسیب داینه داخوازن گل بو سدم کو طالبان به وی اوای بشر تکه بدره ل کاربدستن پای بلند ین بایدن جان سولوان شبرمند شرکتکار اولکاری نتبی و جن ساکی بردوک او تونی بلینکن او قبول دکن کو دیمنن کو بلاد بنج افغانستانه نباشن نس او بخا بوان دیمنن نسر بلندن ل هر تشتن پیدوی دکن کو لشکرن خو همولاتیم خو او کسن افغانیین کو به کمپانی سازی رخصتن و ارتشا و به لشکری امریکی خبتینه وان کسنا اج افغانستان درخینن او خبات بلازو بزی دودومن جوخا لشکری امریکی نه فرنگه ها کابل کنترل دکن فرنگه یجبو فرینن سیویل او لشکری وکریه و لامریکا جی رببری خباتن خود دودومینه هم هندور امریکا چند حتی نه سه بینگهن لشکرین امریکی حتی به قطعاندن جبو پیشبازی کردن افغانیان دیسا ولایتین جیران و ازبکستان مرگهن یک بوین عربی امارات و اوگاندا هین ولایتین جور به جور جی beş یک جوان افغانیان ورگرن حتی کو کنترل کردن آوان پیشکنین آوان ام بیجین ویزه آوان اب پروسس تمام ببه yani رببری جد بیجه راسته بریار راست بو لدیمن کو درکتن آوای پشته چونا وان بویره نبدلمه طالبان گلک زودتر کت کابل و افغانستان کنترل کر مرد دکاره بیجه yani bira geçtiği Amerika'da piştavani ek mezun hebu ju biryara ve kişine ji Afganistan'a herkes hevir bu kudem hatiye Amerika jibur derkevin le bibi avayı tabi hişyariya embejin dezgehen istihbarati saziyen din ku revşi agadarın medya Amerika New York Times o yendijin nübisi ku Taliban ve zubikeve رش خراب رخنش بایدن رهی که گو ندا جابی خواهد گرد گوی خواهد گرد جوان پیشنیار و تبینی و رخنیان ره لما جا او دیمن چه بو کنها دنیا علم
به امریکا دکنه روشه که خراب هاتیه بخوا نا پارتیا دموکرات جی کنگرس ده مرو دکره بجه باب منندس سروکی کمیته در و جوات سناتور نه مرو که سناتور که به باندوره باب منندس رخنه هم رخنه ج ترامپ را کلی بکو چی متاف پیمان گردا و هم جد رخنه ج سروکی پارتیا خو دکه کو او گلک خیال شکستی بویه به بریارا سروک بایدن جبر کو وان به رکوپکی رام به آوایی که بالداری گوه ندا نرخاندنین کجا اردت دین چاوی خواه گرتن روما جه او وکیشن نهات باشی حاضر کرن و نها امریکی کتنه روشه که وها کو هین ندیاره گلو او دکارن لشکرن خواه کارمندن خواه بالیوس خانه و سازین دین و هر وها کسین که بوان را کار کرنه به سلامتی جوه در درخینیان باب من دز یک جه هفبندن سلوک امریکا بایدنه که سلوک کمیته تکیلین در و یه جوات سناتورن رخنین وها دکه ام بیجن توم کارپر او جه سناتورک دموکرات جه دلویره جه جو بایدنه او جه بیجه بگمان ندبو که حتی یلو بدر بمینن لبیوی آوایی نبود دبه هنک درکتن به باشی بخاطو با پلان کرن داکو دستکتنن می قازانجن می تشتی که 20 ساعت ما بدست خسته بیوی آوایی به ارزانی اجدست می نچویا yani ev şey belki henek nermtirler rexne Biden radike çünkü be avaya gidin ev dibine ku desketiren de nav bir salada bir avayı hatına ejdes berdan disa senatör Mark Kelly Arizona ev demokrata ev jid be je de Republikan Amerika xwaje senaryo wa hazır kırıp amade kırıp da ku peşbiri bikre ku tişten wa çebin le ev je rexne dike ku yani Republikan Amerika tekçu xo amade kırın da tedbir girtin peşbini kırın da be serketi ne bu lomajam ve dimenen vahad binin rebere komarian le civata senatör miç ve kanalcı dbeje je Kentucky senatör Kentucky dbeje dbe rumeta man netevi hatta şikandın şermeke rurerişiyeke ku Republikan Biden jimara ani vekil lekek vekil gemarek vekil qrejiyek li ser medimine tişte ku Biden aniye jiber ku bir yara wiye xalat redaya ku ev tişten ku naha çedibin ev jî ji bo me dibe tiştekî pir xirab bi pêş çavê alem pêş çavê gel bîra giştiye cîhanî civaka navnetî em ketine ve revşi ev jî ji ber Trump'e beguman miro partiya opozisyona fem dike ku her car partiyan opozisyonu da xwazin partiya destratdar dijivan karbinin tişten ku çedibin dijivan karbinin ona lavaz bikin let tişte girik eve ku dina partiya demokrat jî rexnên wiha tên dikarin bêjin îro Biden heta niha bi medyara naaxifiye îro li bere de televizyonekê taybet de rojmanekê navdar yekûyek hepîvîn bi serok Biden'a bike kanala ABC niha bîra giştî dixwaze bizane ka Biden bi çi bêje lê serokê berê Trump gotibû çi Trump dibêje di dîroka welatê me de ew rûreşiya şikestina herî mezin e ku Biden bûye sedem ev dümenen ku hatiye ditin dibêje rûreşiya û tekçûna şikestina herî mezin ye dîroka me beguman serok Trump hez dike gotina wisa mezin xurt bike lê ew jî niha bi vî awayî daxife rexne dike beguman George Bush ku 11 îlonê êrişa 11 îlonê ku salvegera jî nêzik dibe di dema wî de çêbûbû û wî biryara çûyîna şandina leşkera Amerikî ji Afganistanê da wî jî nerazîbûna xwe diyar kir ku awayê hazir nebûn tedbîr negirtin pêşî negirtin rexne kiribû mirov dikare bêje ku Mark Pence dîsa bi awayekî xirab neyenî biryara Biden rexne dike cîgirê Trump ew jî dibêje gelek xirab Condoleezza Rice wezîra derve bû dema Bush de û kesekê
navdar hatta nahaj be bandora de siyaseta komariyan de ev ji beje devê rewşe heyî de her çar serok jî xudan berpirsîne kes nikare destê xwe ji vê rewşê bişo ez bi xwe jî wekî karbidestekê ve demê ez jî berpirsim dibêje li divê wiha nebûye bi vî awayî nebûye ew jî pirtir rexneyên xwe dîne ser Biden ku tedbîra xwe negirtiye tevê ku herkes didît ku rewşekî wiha çebe Taliban pêş detê wî tedbîrên xwe negirtine loma bûye sedem temaşevalên delal niha hinek saziyên Amerîkî wek balyozxane Amerîkî li Efganistanê saziya alîkariya navnetîviya Amerîkî USAID û saziyên din ku li Efganistanê proje rebe dibirin projeyên xizmetkarî projeyên perwerde bêjin fêrkirin ew niha di malperên xwe de hinek paqijî dikin navê Efganiyan wêneyên wan ji malperan înterneta derdixin da ku ew nebin armanca Talibanê loma tiştekî balkêş ew e ku tiştekî wiha jî çedibe em dikarin bêjin ku saziyên Amerîkî ketine wekî hewlekî paqijkirinê ku li dû xwe di malpera de di înternetê de nav agahî wêne dîmen nehêlin ku sibe di sibe Taliban dikare wan wek çekek dijî hin Efganiyan kar bîne ku bi Amerîka re kar kirine ew jî tiştekî balkêş e niha di siyasetê derve de mirov çi dibîne niha şîrove hene ku çawa Trump malweraniyek xirab felaketekî xirab anî bû ser Kurdan niha Biden jî tiştekî wiha tîne ser Efganiyan Kurd û Efganî jî gelek kes dişîbîne hevdû çarenîsa wan êş û azarên wan nêzîkî hebin yani dibêjin em careke din nîşan didin ku em ji hevalên xwe re ji hevbendên xwe re ji em bêjin şîrîkên xwe re xirabin dema karî me qediya em wana li paşxa dihêlin bi qaderê wan dihêlin niha Efganî jî bi hezaran Efganî jî ketine rewşekî xirab kî nizane çi were serê wan tevî ku Taliban niha dibêje herkes bila li welatê xwe bimîne ez em êrîş nakin kesekî mafê herkes garantiye li bi awayekî bi şik û guman ew mesajên Talibanê li vê derê tê dîtin yani mirov dikare bêje Çîn berî çend rojan hişyarî da bû Taywanê ku ji xewinên serxwebûnê dûr keve binêre hûn pişta xwe didin Amerîkayan Amerîkayê jî çawa li Efganiya kirin ew hêştin û çûn hûn hêşa xwe bînin serê xwe behsa serxwebûnê nekin baberî xwe bi Amerîkaya neynin Washington jî îro dubare dike ku ew piştgiriya xwe ji bo Taywanê didomîne tevî ku Çîn wisa dibêje Amerîka jî wekî bersiva ve peyamê dixwaze bêje ku em li pişt Taywanê ne piştgirî didin Taywanê em bêjin li Sûriyê jî hinek şîrovekar dibêjin bila li Sûriyê jî Kurd agadar bin li Iraqê jî taybetê hinek şîrove hene ku li Iraqê jî taybetî Kurd hinek mala xwe rekupek bikin ew bên nîzamiya mala xwe rexneyên li ser sistema wan neyekirine hikûmeta her du hikûmetan Wezaretên Darayî Pêşmerge dizî bertîl ev tiştana kêm bikin ji ber ku Biden yek ji xalên girîngên Biden ew e ku Efganî dawî li dizî bertîl perexwarin neanîn sistema xwe baş nekirin heman awayê tê bîrave temaşevalên delal ji Ukrayna re jî wiha Biden wiha rexneyên wiha kiribû yani ew diyar e reveberiya Biden hin tiştên wek wê ji xwe re referans digire yani dema tu demokrasî pêşve nebî dizî û bertîl û perexwarin tune nekî di nav xwe de tiştên baş cudabiriyên qebûl nekî opozisyona qebûl nekî Amerîka jî piştgiriya we nake mesajek wiha xuya dibe ew jî girîng e dîsa berê demekê kin vê sibe Mirgeh Yekbûyîn Erebî Îmarat qebûl kir ku Ganî Eşref Ganî niha li wê derê ye ev jî nûçeyekê girîng e û her wiha Amerîka û bîst dewlet û Yekîtiya Ewropa niha bi hev re bangekê hevbeş îmza dikin ku Taliban divê mafên qîz û jinên Efganî biparêze
Dinav wan devletan da em bêjin devletên mezin Avustralya, Arjantin, Brezil, Kanada, em bêjin Yekîtiya Avrupa, Norveç, Swisra û Britanya hene û belkî me gotî 20 devlet û Yekîtiya Avrupa ne ev bi hevra namek wiha dinivîsin ku Taliban rez li xwe bigire. Yani mirov dikare bêje di aliyekê de jî hikûmeta Amerîkî de bêje em hem ji bo parastina rewşa gelê Afganî hem taybetî jinan xebata xwe dikin û hem G7 ve kombe û hem jî 20 devlet wiha daxwaz dikin. Tabii dera yani Afganistan Rusya'ya rewşekî giring digire û we bigire jî wekî me gotî di siyaseta Amerîka'da her wiha êrişên ezmaniyên Tirkiye li ser herêma Şengalê ku cî warê dîrokiya Kurdên Ezdiye du rojin du êrişên giring pêk hatine fermandarekî bilind yekînên berxwedana Şengalê hatiye kuştin do jî li gor ragihandina AFP navendek saxlimiye nexweşxaneyekî biçûk wekî klînîk hatiye armancgirtin û Komisyona Azadiya Oliya Navnetewî USCIRF bi tundî ew êriş şermezar kirin û Nadîn Meanza niha berê çend heftê bû hevseroka vê komisyonê ew dibêje êrişên berdewam yên devleta Tirkiye li Şengalê jiyana Ezdiyan dike rewşekî xirab û diber rêgir ku Ezidî bikanibin bizivirin rewşa normal û birînê xwe êş û birînê xwe bikevînin qenc bikin çünkü tüm dibin êrişan dane û dibêje ew dibe sedem ku derbiderên ku nihal kampane ve negerin cî warên xwe ji ber ku ew ewlehî nabînin û hem komisyon û hem jî serokê wê awayek wiha rexneyên tund li Tirkiye dikin û dibêjin divê Tirkiye dest ji ve siyasete berde siyaseta ku kemaniyek olî ya wek ezdiyan ku ji xwe bi terê xwe êş û azar dîtine buna armanca qirkirinan jenosîdan gelek devlet hûn zanin wek tiştên sê tebaxê li Şengalê wek jenosîd tevkujî dihesibînin qebûl dikin. Dijî piştî ew qas êş niha Tirkiye bi berdewamî êriş dibe ser Şengalê bi ser navê terorîzmê wê dibêjin li ku dir hatiye dîtin ku navendekê saxlemiye klînîkek tê armanc kirin û ew dibêjin divê hikûmeta Amerîkî bi awayekî tund pêşî bigire lê vê yekê bigire ji ber ku ew meseleyekî pir mezin e me hefteyên borî de jî gotibû çawa hikûmeta Biden guh dide saziyên wiha ev tevî ku komisyoneke fermiye karê xwe de serbixwe ye ne dibin bandora partiyên siyasî de yan jî partiyên destledarî lima jî daxuyaniya we wan giring e Nadia Murad wergira Xelata Nobelê wesibe ku ew jî li Amerîka dijî saziyek niha Nadia Murad inisiyatîfa Nadia Murad ew jî bi rêza twîtan rexne li Tirkiye dike ku wiha Şengal û Ezdî tene armanc kirin dîsa Free Yazidi Foundation ew jî navenda ve li Amerîka Free Yazidi Foundation jî nerazîbûn û hersa xwe diyar dike li ser êrişên berdewam li Şengalê çawa ew dibe sedem ku Ezidî bi berdewamî werin kuştin tên kuştin nikarin vegerin warê xwe û kes hember Tirkiye dengê xwe nake ew saziyên Ezdiyan taybet Ezdiyên Iraqê bang li hikûmeta Iraqê dikin ku xwe bedeng neke mafê wan hem di asta navbera Tirkiye û Iraqê û hem jî di qadên wek netewên yekbûyî de mafê wan berawanî bike. Hinkê jî dibêjin ew êdû êriş dema Mustafa Kazimî Wezîrê Iraqê li wî derê çedibe hinek kesî dibêjin ew bi erebûna wî ew êriş çedibin
اللي مرود دکاره بیجه کو yani hem komisyona azadiye oli hem Nadiye Murat inisiyatif Nadiye Murat hem Free Yazdi Foundation hem kesitiyen ezdi le Washington jî hez dikin hükümet Amerikî pirtir çavê xwe bike reaksiyon bertekin tuntur hember êrişên berdewam bide ji ber ku tirsewan ew e ku bi wî awayî veger li pêşiya ezdiyan têne girtin ku ji mal û cîwarê xwe bav û kalan dûr kevin li kampa bidomînin mirov dikare bêje ku tevê ku bûyerên wek Efganistanê pir mezin çedibin hin kes jî dibêjin Tirkiye ji vê jî feyde digire dema bala herkes li ser Efganistanê dixwaze hem li Rojava Serîkaniyê wan dêre û hem jî li Şengalê niha Kurda dixwe hinek kes jî dibêjin Türkiye bizanebûn dike lew dibêjin divê bîra giştî jî agadar be ku êzîdî divê rewşê dene ew e temaşevan delal hem Rojava navxweyî û hem jî Rojava derveyî ew bû em hêvî dikin ku bername bê dile vebû heta hefteya pêşiya me di xelekekî nû ye ji Washingtonê de ser navê hemî hevkarên xwe dibêjim ew dem û hemî demên ve xweş û geş bin dem baş.